Puylu res sanam koge sagun seta saute sagun johar ar sagun daram mena amarang sen tehnya naw blog video te ar nitong do na tabon somoy ko do 5:35 hui gora kana ar tehnya blog video do na node khona gi start ya angat khona ge to tehnya blog video do na tehnya ma tina 5/5/2023 kan mane 5 तारीख 5 मास 2023 शुक्रवार तो तेहेन मा बड़ाय कट गया बन जतो गे तेहेन माने गुरु कुनामी कना तेहेन दिन रे जहाँ अब गुरु बाबा गुरु गंके पंडित रघुनाथ मुर्मू तेहेन दिन किन धरती धूड़ किन लेबे ले तो तेहेन मन हा ओना दिन कना आर नितोंग दो ने दिनेंगा प्रोग्राम मन हा मेना गया तो ना हnyel ocho banan ha ar nitong do na tabon in olo ing dulu bakana to nasin ol bala nyog lagi no ar noa panito to hosta kering ol lagi no ar noa do inya mane personal daily routine kana joto din ge mane seta beret en kana hosta kher marangin ola mane met ko abhutum pulcha bala katen hosta kher marangin ola ina pore bad bagi jahana kami ko rum kore na nyel huyo to ol atra gura ke intabon anu tara nyel dare kan jabon ado udia tin olaka anu pasta to abo ol cikite santarte to bain pura ka ring purawa ne atra gin olaka bhavik nya pe ko sala katinya pe ropon nyogo ari no are do english tin ol ya no ka English handwriting tin do to inya handwriting ko una do bai bhagia ne pre pusi phanda haka leka ado ona khatir na hosta kher ko do seta bera no ko ol bala nyogea ar mane nitong jawai katen ma jaha mane buhi khata khona ma pura sangin rege mena kar bana ado kam ol bala nyog khan kati handwriting ko besta hena to ona khatir in ol bala nyogea ar undin ma jete bera abo noa ko ol rena tahe kan taheno unjo ma kuli dhuri ene jong taheno ar unjo ma hai ene jong rege bula ko ahun noa ko babon hai ne bain ol bala lete nitong ol padawen kana arin ma hai ayo baba hon ka sikit bangte ol padha rena sikya una bakin ma din taheno ana ketin ono kanitong ne jawai katen ho ol padawen kan dia ar bhabi enje olo do dorkar kan gaya ne aborin jahan tis gidra bidal te ho unku ho ne na ako huding ko tahe jo manha ne aboge bon ol choka olo padha ma aboge mun leya ko ari kula tu dhabi ma ona tin bhabi ya jin ol bala nyoga ado ona khatin ha in ol bala nyoga ar no ka katha tabon to ar santar olok do na niya khatir ina do kurumutu ya je santar olok ma dorkar kan gaya jar no ka nitong ma nyel balat gya bon sosial media kore to abo nitong olok bon chedok kan bera re cheleka Jharkhand rin kichu gan hor ko birod ya to birod do bang dorkarok kana cheda se noa do abwa ol kana hoi ol chiki kana to birod do bai dorkarok kana ar unku chet chona ko iharakan ako abo khona adi mane chet adi badayan hor kan gya ko to chet uher ten ha kono kai ona ma babon men ke kana to birod do bai dorkar kana ar noi tabon padha bakra no kun ka nyel dai kan gabon no ma grammar iya kana ha chet ko leya ronor noi tarang noa kun padha kana ar noa do huyuk kana paper si arang noi tarang prothom do noin chedok kana to na pura do bain ched akana edo inka nase dhara din ched akana ar guru baba ha bisoy te do noin padha bara kana guru gongke mitra noi tarang to no kun padha bara kana ne abo ma une aja bisoy te babon badaya ka che ona khatir noa ko padha bara nyolakan kichu aja bisoy te badaya to ona khatir noa do in padha kana
और इन मा तावन मैंने पूरा जहाँ जे बारहे जगह करे ओलो चुइन kan पूरा तीन थार थाराक कना ने बैग करे हुईन कि बारहे जगह रे जहाँ रे ना नोका हर सामान करे ओल बड़ा चुइन पूरा तीन थार थारा ओना खातिर ना हस्ताक्षर को दिन ओल बड़ाया kan आर हैंड राइटिंग को उना भागी बांगा पूरा ने पुसी फांदा हाका लेका तो हैंड राइटिंग को कटी ना से ठीक ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ आर ओलो को होने उनकिन थार थाराक कना ताबो तो ओना खातिर ना ओलो को तो जतो दिन गे होय मने जतो दिन गे नवा दिnya पर्सनल डेली रूटीन कना तो नो नोका ताबोन आर दिनंगा प्रोग्राम ना मेना गया तो ना दो आर मिटी वीडियो रे इन अपलोडा आर नितोंगा ब्लॉग वीडियो दो ना नका के ताहे कना आर नितोंग मन हा समय को ने छोटा हुई इदी को कना ना तो नितोंग रूम को सफा सफी बड़ा आर पर नाश्ता को बना तो इसिन बड़ा एडिगन कमी मेना गया तो ओना को तबन बइन दिखाबन कना चेदा से जतो दिन गे जदी रूम करे ना ब्लॉग को दिखाबना तो आपे हो बेस बापे बुझेवा तो ना खातिर भाबी इन ने तेहेnya होय वीडियो दो ना नोडे गिन मुचाद ताबन आर चेद लेका पे बुझेव किया तबन कमेंट काते लई पे ना आर ओको को जदी चैनल रे ताबन पे नवा गया एनखान सब्सक्राइब का पे आ लाइक